sanctuary han kan ham tum ania heta hianin ngai tuana a thui khop maya NGO tenen kan han meeting thina he kan Lurh tlang a hian ram danga an nei lo khodang in an nei lo Vavu te kan netin sava kan nei tha khop maya hei luna hian thiar pui kan han dei mek zel ania hei thiar pui ve ho te po koi thuang te sava cho heta Lurh tlang a hian tam me January tha henga te hian a vei hun tak mai sava thiar pui vei hun tak mai ania bonne hianin hun han man tam lituk po kan han tum lowa tuna Lurh tlang Vavu sanctuary farkon in kai roi na dan pakhat na farkon motor chau manga turning point tuna kanom na hi helai thleng hianin lir thei kalphal ani dona chuan farkon motor mundangan ti ang deuh khan farkon motor lo kha chu lu chau phal kha ani don lovani apani na sanctuary chunga savathala tu reng in khotual mi an mani gai shuai tu tur farkon mi nge an roi nge tur ani a farkon gai telovin sanctuary chunga lu phal ani lo pathum na sanctuary chunga hian aramsa le sawa te tina thei hriam hrei silai seru kher le man ruwa reng ken lu phal ani lo pangana sanctuary chunga hian bolhlo nu chialo tur ani a sanctuary tang hian engma lak chu phal ani lo hei hi nakina mi khwalte kan la nei hlomanga chunga chuan eng species emo khang angte kha zir chian tur ten hon ten lo om thina khang kha kan rem ti don lovani pangana sanctuary chunga hian ele in tur an pailu tani po in sanctuary gate a hian chin chi avek ani anga an ken lu na man ruate apek na tui botol te an keng chuak le vekem ti khotual mi khwal roi tu ten an endik tur ani bolhlo nut chi an nei ni chuan cheng sangkhat an choyang parukna sanctuary chunga thom dim tur ani a music ring taka play te awlu te khap tlat ani sound box speaker ken lu phal ani lo pasarina puak thei thil le hal moilam chi reng ken lu phal ani lo kang meilaka thei to pa film khur tur ani ram ti kang tu chung thu khotlang in relang pariatna thom nolar lam hak lu lo ni se pakwana sanctuary chunga savasham bluetooth speaker le phone manga play phal ani lo somna sanctuary luman hetiang hianiang luman gate entry pakhatna Mizoram chung mi tatan cheng somnga parhet tanianga parhet per day ani don ani te chuan out of state Mizoram pon tetan khanin chengza anianga foreigner India ram pon tetan cheng zathum naupang kumsom noilam tan cheng somni le zirlai tan cheng somni camera ken luman hetiang hian valid for 1 day below 300 mm focal length cheng zani anianga b above 300 mm focal length cheng zathum valid for 2 days hian ani hi chung 300 mm focal length khan cheng zathum anianga 300 ml focal length ai sanga khan cheng zanga kha ni hi chung adam vele don ani te chuan ni thom chin chuan ni tin cheng za zelin khami a camera manakha apung ve don ani chu ni thum alo ni chuan cheng 300 mm focal length kha cheng zali ti khan alo ni chho to anga kan thiam tura ka ngai nakina dule kanin chil fiale don ne te chuan documentary fee per day Mizoram chung mi tan cheng sangkhat Mizoram pon te tan cheng sang mi le foreigner tan cheng sanga mi khwal roi tu local guide te hian ni khat lo cheng sang khat mi khwal hena tangin an hlo ang lir thei motor two wheeler te hi turning point thleng tu na kanom na thleng chia hi lu phal kan ti to kha aman man tur hetiang he ni ang
hanin tha topin han drop top khanin cheng sang hi anianga ti chuan nilenga nga ngai chi anga khan waiting charge cheng sang khat in an bel leang ti chuan total a cheng sang thum two wheeler big kha cheng zanga anianga kha poka waiting charge sa cheng zanga ti chuan atop bera hian sanctuary in kai hruaina hi zom turin keile ka kalpuite ai oin ming kan zia ke ti kha akala piang te khanin khalaya khanin ming an zia kanga te chuan in charge khanin ming a zia bokanga khang te kha kan report kan an pek thei tlang pui te chu ni sela alo mome tuna chuan kan kholian patri an ortir phot tela chumen hua hian ka Hawnna min nei sakngal don ne kan kholian in Oleh, ni buina Vavu sanctuary community based sanctuary kan Mizoram kan lamu mai lo kan hongdo na buina hin lo am ka ti le he Vavu sanctuary far kon tlang mi puitena I an buat sai hi Mizoram wildlife conservation le nature based ecotourism ten mason na anlo nei na atana lungpui mo tak si turin boina hian lom takin ka honge alo mome tuna chuan kan kholian puchama ti sei turin zalen deuin hun mangsela hei vota ti khop ma he te lai te pho hian bading sela apoi lo turanga yang chairman kalome jampai train kan lo kala avot le me ka te kalo ti de ulo heti lai hian ma se ni sawa thut big em kha chu I think ka sui lo wa poni se kan non sang kha de te poni ma na kan chairman kuloma BCP Parkon le khotlang athopui te weme brand sang le joint weme ruai tu te tin NGO dang MUP te MHEP te tin kan environmental NGO chaktak conservation Mizoram te tin he kan senior officer puzira sir le putina ni hi department ka thopui thil te ania weina no tel pheyatin some rifles lama kan thopui te tin he today I think I see some new faces from Bangalore also I cannot make out their names at the moment weina no tel pheya I am really happy to see you here in Lurh Vavu sanctuary weina hianin he helaya kan lati ngai lo tak mai community sanctuary Vavu sanctuary Parkona kan han nei theya along am ka ti le nachina khanin kan report technical report petu khana soi to asylum lama khanin engemo kha kan ti to so aming tak hi engtin nge kan ko kha ka hret ta chia lowa asylum bird sanctuary kan ti mai khan ka ria weina hi chun he a specific devin Vavu sanctuary tlang Vavu sanctuary kan handita a thazok tura ngai la chan chu e kan flagship species ka anita dilaya chuan tin kan thia thu angin Vavu chu state bird ania I kan thiat angin Mizoram he PA kan timaya forest department thok chuan tiger reserve te national park te wildlife sanctuary te I an amaro chu kha kan nge thak tak ang khanin a population a khanin hilaya chuanin a density zong phutun alo sang piau mia I kwalian turamin han som khanin ni e kan ka yasmui theilo ba he loudspeaker kan da ve kan ron ti to box ya
ini mo program in bo thua te ka lau dewa meeting ten ko ve reng bok kan ho tu ten maro chu i hianin kan han ti ho the ya min som na hrim hrim a po lom thu ka soya tin ka soita ang khanin i Vavu hi apoi mo a ke ni Mizoram state mai ni lo Manipur te poina state ba an man laiania tin i thalak te po hi ahara hi chu kan han tia a department ang po hianin i thil all I ani lova abik takin Mizoram a phe chuanin i sabat thalak te abikin ramsa phe chu har em an ting te kan lati thinawang hianin chu wang chuanin i phai lam ne na population in ang po nei la ke ni chuan photo evidence nei te har em i katianga khanin i April thanin ka ria tun kum kami thala kan nei thei akha ni jana kan inlet du zoi net lama te April thavel khanin i media rang kha chuan an chuanin ka ria April thatir lam emo March top lam emo ani ka ring helai kan la khatin i pasari vel omang khan report akhan kam huwa ma se kha kan angai thak tak ang khan som ni vel lai chu kan nga ya i wina hian hetianga i par kon khotlang foi tu ten ma an han la hi lom katia i helai bial tu dia po kan inang pon an chunga lom thu ka soyatin conservation Mizoram ho po an chang an ria heti hianin initiative an na thina i an ron ti lar tir khan social media lama khan kalo mu a ban them kalau dia maro chu anu ni thum vela khanin thu in chu deu te po kha ron ta dewa i hanin hial fiam deu na te po kha khang te po kha kalau mu ve veka i empo ni se kan emi Mizoram hian environmental NGO claim te kan oma i chutiangin a department po thok tu claim te kan oma kan gol kha chuin ang veka i kan focus kha khatilaya khan da ila i kan pho ho that apoimo abik takin mi puite convince tur phei chuanin khatiang lam ve kha kan claim em zep lawa chuan chuwang chuanin i heti lamakal te kan in ho thata i kan gol athum hun ani ti ria khatiang zonga khanin kan in ti ho thiam kha poimo len ka fi atin forest department representative kan inang point voina hianin i chu kan request du chewa tin department po hian ti phu lo te an chang lo hriat lo te po hi kan nei vel em thina khanga te po khan in fin chua zel kha abik takin conservation Mizoram ho kha kan som cheu ani chuanin i department ang hianin engam bot chu kan han i pui ve thina tuna po hianin pui tur pahni hi kan neya i poisa mu mai thei tur hi kan assistant hi kan pe ve thina boina po hianin ka hret lai athil kha ala thar lam ve deu boka i kan han hriat nuwa chon kan han ti ve deu wat boka chu engma promise thei kan nei lova kan pho tu te i approval veka che kan dia chu wang chuan amaro chu hilai hi kan thei hi lo ani ti kha kotlang foi tu te po kan soi du a engma soi tang khat warranty kan pe thei lova maro chu thei tok chu apui cheu kha helai bial tu DFO kan ina angin i kan tumani ti kha kan soi du a chuanin i adot le ka soi du chu hei Mizoram hianin i biodiversity kan nei cha em ani i helai chu hei Vavu population lo em kan lo hriat em lo athok te puina kan lo i hriat chia lo ania zep lo wa chuan kan PA lam te kan focus ve de le ka henga po Vavu te chuan oma i kamera trap te pon kan hu ve fowa i ka soi du a chu hemi protected areas mai ba ka hi thelai po community non notified tree forest notified ani to a 1997 de khanin tunai hian 8 square kilometer vel nin ka hri a 1997 affidavit ta khan tunai hian hei Lurh tlang kha far on tlang foi tu tinen po meeting kan nei to a i non notified tree forest a omzui zel hi remti ania chu district level apo kan approve vek to ADC hovin a area te po hi 1997 affidavit Supreme Court kan lo submit to ai khan apung kan ti sang ta a chu i record kan nei poimo tak ani Mizoram hian non notified tree forest existing te zinga
hemi kan han revise le tura hian a area increase chun anim o katia 10 square kilometer 5 square kilometer oh 8 ani chota ti na ni chu okay chu I kan soi lang du ka heng lai so zong hi chu I community van tlang ram ngo dan mga hum hal ti na ni chu forest department ram ani lova I community ram ani chu ti mek lai chuan forest conservation act nuaya protect ani legal binding ani ti na ni chu ram ngo kan thiat don ani chuan kha khadan kha dan nuaya phal na lak phot angai ti kha kan soi lang poka ajo piang tan chu soi no ni lo hong tang conservation Mizoram vice president kania ding lawang kat ti zeta maral chu veni a hian hei hetia sanctuary kan hon to lua hian conservation Mizoram hi luman soya kami kima sabel ni kha kan dua maral chu hemi function zo hian kan luman tura kha chu kan pelo lo ang tia kha kan soilang shim dua ni zara visi da ha kan servio to nang ni chu a thlodin in lu tang an te maral chu enge hetlaya sanctuary ma sabel ni kha kan du wang khan kan secretary kha afikon tur khan ni boka ani khan shia thiam na in cheng sang khatin in lu tiak don ti kha kan soive shima chuan helaya sanctuary hetianga kan lo din to ani ro chuan thanem ngai taka ke ni chuan enga kan ron ti zui rang the don lawa khutlang ina in tran rol na kha poima per don ni ti kha kan chanon le shim chone hemi Lurh tlang bial chho gate thang zong kung lai zong po ku helai chau ni lovin hum halula kan dua sava hi in nei thae me ma mun danga state danga an mu zen lo state ni khatta chau omang te po in nei chau ta in nei thani chu hebia ecotourism lam pangang zong pon hei hian sang taka bo theidon chau ti kha kan soi du pota chuan airgun hi hei hetizat akhomi in local khoma airgun hi in khap thein ka ria ko chunga he chon in kha lo khap to hil mai thei zoka in khap to li pon khap chun zom mula tunai khil khau zok hian khapula thain kan ria kan han soi khom a po Kovela ke mani far gon koi kan po chok don ani len tourism atam theyang permi hetiang lama tuimi te kan hip the apoi mo dona voinia hon cho hi kan du to gong ti galawa chuwangin a to chung mi ten chanem ngai taka kan be angai ka ria helai ra ma hi tun ai na sale zuala kan hum hal apoi mo a chumi ni lo chuan omji anei lo nga thei tu chua kan ko tlang roi tu tele conservation Mizoram tena an lo chuane a lo thonin a om palang te lo om em maya chuan hoina hun lu tak senga ron kalte helaya ahun na hun mang theya kan nom hi lom tu kan sei ni kha jong kha ni mai se kan sei lo mai nga lo me Hawnna Vavu sanctuary kan hon chan hi Mizoram tin kan sarkar state bat tia lo puan te khanga wanga kan rama Vavu kan han nei ia wanga hum hal te kan han ni ta tin Vavu hi Mizoram mai po ni loin he khovela hian awang em maya chu wang chuanin he hum hal na konga hianin thei to pamhala kan tuma all NGO tenente meeting kan han nei henga te hianin Vavu Mizoram omve lo keinin na kan han nei te henga wang hianin he hum hal na chung changa hianin kan tran ana maya mi pui te point
heti lai lama hian silai keng te po hi tu na hian kan om to me lo ania chu kan ho tling thok hat to ni in kan thria state bat ani na nge ya he kan Vavuram hei to pahum hal zel kan tum ani hei tilai a hianin tikhuan ket te kan han siam khu te khu cha bi an kala he tilai ram chung hrim silai te ergan te pulut lo turin heng pulut te chu an chunga thei to ga action na takala kan tum ani ti kha kan han soitel du ani Vavu Mizoram State Bat hi Mrs. Humes Fezen kan ti khania khovel pum huwa po amang mai lo nai takan ni to vulnerable species a IUCN red list ma nung bera hian vulnerable category a to vulnerable category a hi annex step le chu endangered species anni chho to don maya vulnerable species kan ti po hi a population niam to wang lu tuka vulnerable species a lutan ni to ta tuna hian assessment nung bera khan Vavu puitling hi singkhadan tling to lo ti ania chuan helaya hianin farko na hian Vavu thateu men an lo la neya chu sanctuary te an siama hei khotlang tang rolin chumia chuanin voina a Hawnna huna khan kan han tel vea lom khop maya helai hianin population kan zir chiang me ka farko na hianin Vavu hi a thatak zeta kum som chuang vel Mizoram sawa kan lo zir chian to na hianin farkon aya Vavu thatna mun hi tuna hri chuang kan la hrelawa tuna hian hre thei china tharuk thazen zone chau hi data kan la koleka chumia chuanin Vavu hi somni apuitling hi somni anote hi pariat vel dam chuak tura kan ngaya tun kuma anno nei nung bera hian chungvel chu tunan din hun hi nia na sazokin aram hi kan la tu manga transact nen point count station te height photography height tenen tikhanin mumal taka la zir chho me gania chuan aram mamo dante ram andam kho chuana na an mamo dante tuyan mamo dante furle thala an nun phung hrim hrim hi mumal takin kan zir chho me ka chung te po chu omze oma man alani thei thoi don kan findings hi omze oma mumal taka hum hal na na man alani don ani ti kha kan soi masadua chuan Vavu te hi khovel pum huwa pa kan soyang khan mangmai nai takan nia an sa yatana pel thin an ni wangte ani bera chuan pakhatle a chuanin an no nei hun an tui nei hun a hi leya bu chep chin ni wang hian ramkang le mishing chevel te mishing ranvul chevel te thleng hianin nasatakin a hunga ramkang hian a kang che fo mai ti kha nasatakin tuna han kan hres sa to ta chumia chuanin Vavu no nei hun laya ramti kan dur ang chi kha Vavu chau pon ni loin ramsa le sawa hrim tan nung cha hrim tan hian ramti kan dur te hi a him lawani an lo chiat pha thina ni ti kha shethar le taila tin ram hnuaya kan kal hian bengcheng siam loila ran te hroi lo sham hi tha ui te mo tiang chi hroi lo te po hi minol pu hian kan ti angai chu kanin vena kan film khur tlan hi apoi mo khop mai kan thriat angin Mizoram chu biodiversity kan hosa em a I khovel pumpuya biodiversity hosa ram timaila international biodiversity hotspot somthum parukzinga Indo Burman biodiversity hotspot huam chunga kan oma chu Mizo mi puite hian kan lutok lo fo hian ka hria a etuna po helaya Vavu sanctuary community based Vavu sanctuary farkon mi puiten an han dina antitha in ka hria a hi a Mizoram mi puite ai ma hianin state pon lawa mi te hen an ron threviau zelani chutiang che chuanin hi forest department pod en kol tam tak kan neya protected areas kan ti Tiger Reserve te National Park le Wildlife Sanctuary te po kan neya henga hianin research ron tia zirbing na ron nei reng hi chu
hemi pon lam mi an tam viau me ani tuna po hianin I Moorland National Park chunga sonin I Imperial College of London le MZU tangkopian research an timeka hengte po hi I keini chuanin ami pui tamber hi chuanin asa e hemi kan wildlife chungchanga po asa e te kan dua tin an habitat te po kan vat cherewa kan tikang vak thina I tin tur te pon kan hrai ani I hunting kan tina sem em bokram vak akhatia kap thin kha kan nia chu I thil ti chi lo tak mai ania kan ti mai don mi kan biodiversity hlutna kha mi puithen kan hriat chian anga tuna thangthar lo la om le zel tur te hianin kan biodiversity wildlife ani emo I hemi medicinal plants lamani emo I kan floral diversity shim po hi kan hlut le zuala nakina kan hun lo lakal le zel tura kan thalai te puina zerbing na atan te atangkaya chuanin I degree PhD te le khatiang chi a khanin I anmani career siam nan te pokhana pui mo em chutiang hoi zong chuanin ngai tu na kan hmang lova I kan ti chereu na sa ani hi bazara kan kal chuanin sarep ram sarep le tur te po hi ala om zowa tin thingtlang lama kan jin po in silai pu te poi kan lam hu thin ani hi kan sim a huna I kan nungcha le kan landscape kan ramngo te hi I tourism chungchanga po I tourist ho kan I Mizoram local te pun an mu du dar chu khatiang chi kha ania chu wang chuanin mi puiten hei hi tun aya kan hluta kan awera hum halna konga I ati chereu tu ni to lo turin kan han in so matin I Wildlife Protection Act 1972 kan ne hei hi Central Act ania Mizoram sarkar po ina ati danglam thei kha ani mi lova hi hunting season nei ve ila Mizoram a hian foreign te po I hunting season na nei ate kan ti thina maro chu Mizoram a emo khatiang lo rot ngot thei kha ani lova chan chu India ram pumpuya khatiang hunting season nei kha phalani lo shimani danin akhaplata I hemi Himachal lama te khunglai vela khwan zong tam takan om khu ti rem an dua I khatiang chi a special case a khachuanin Government of India in I enge ni a phalna te po ape ve thina ni chu khatiang kha keini chun ani lo em ram hnuya vakalila I thala tur te pon vakal ta sela azon fezel khan ngai to ni chuti laya keini ina hunting season te kan lola tia kan lola rothin te chu thil a thlak lu tu kania he kan hria a media te po kan mu fawa I in kapal te po hi an la oma I ramsa emo inti ramwak mi le ramwak mi ve khan in ka te po kha I Mizoram pon lama soya te phei chon thil za thlak takha ani to ani chuwang chun heng te po hi kan hriat chiana danina khap mai pi lama I mani tan po hla oma tin kan soita ang khan kan engeni kan tu kan fa te ta na mutur omlo hetiang species hi kan nei ani Mizoram kan nei thina ni tia thon thuang deuh chau mai te khan kan in chua meng ti kha hla omani chuwang chuanin ram hul dam doi ani emo medicinal plants lamani emo sawa lamani emo lui lamsa ani emo khang zong kha I a thei phot chuan kan thei china kan hum hal angaya development le conservation hi kalpui thiam apoi mo in ka hria bokana development chu kan mamo vek amaro chu sustainable development ni tur chuan conservation kha tel zelangai chu ti ni lo chuanin kan ram hi mutlak lowin environment chetak a kan in chuat he chu chuanin a effect chu bule bal thar hlok lote tui har satna khang zong kha aron keng vekani chu wang chuan veina hianin I Mizoram pui ne na ka cha du chu kan ramngo te kan nungcha te kan environment shim kan nature Mizoram hi I amoya kan nature ringot po en tur hianin mitam tak an local thin chu wang chuan hi kan ram asset poimo tak ani ti hria tun aya hluta ahum hal konga kan ru kan put theu angaya bahum hal tur khan va chuak theilo po ni ila ati chetu kan ni lo kha poimo le ni ti kha ka soidu ni